E a fua mai maunga le manui o se nuu. E a fua e ona tātou si i le pi inga man whaafutai nei fo i asa fau. Ai o si mai al whaafonga. I se tautua whaopopole nei alau Samoa Entertainment TV mai e pia ma ana Atamua. O le masi ia tual vaenga wha upu whai ele whaasi sa la whaile nei vai aso e vātu se tālau le umai o le lātou no fo inga 5 tausanga. Ai o se taunu unga ma le wha moe moe o iai lona au wa awa fili mo le si 5 tausanga o lumanai. Pe tai o sa vaenga le nei o le saunoanga. A le tai fono la o le almani e tōpula tai vao le ua te a Fosi Schmidt. E le ala o le masi ia tu i pule ono. Ma le whale sa la whaile nei vai aso. Ma ua whapena o na whai u whapenei le nei no fo inga. E leo so mātou loto. E leo se mea na mātou tala noa e whai. O se mea e tasi na ia whai se winga ma se tū ma seanga. Whawe besi e lea tunu. Tasi ale aunga ma wha moe moe. Ia sa ili lea miotonu mo Samoa. Le mafu anga le nā. O te talitonu o le nā e tau te sila fia mo tau si sila. O to toe aina o mātou e tō lua se fulu. Leo o tau si sila mai. I le atua luma nei, te tu lai tātou, whai pule ia toe, whamulmoli. E taita ia le fionga, le poponga vetalai, ma le sui fonga vetalai, ma lou whātau vār, sui te fono, ma sui te tai. O mātou nei na wha i wina le nei no fua inga i le sailingo ma lo mo Samoa. E le, whai ngofie, ai sea, ua matau whale sea, toso a u whamsinonga, tua ina leanga i mea uma le maliu o le alo leo le aturu. Ave ese lo tofi minista, ave ese tofi minista o nisi o kapeneta, wha malo lo ma minista longalanga. Ui o lea, mātou te lei manatu i pupua ngā ma whainta, aina mātou manatu i ai le tai au le nei, mātou te fōi mai pēr i lo tātou motu tele nei sa la whai. Aisea, tātou nā matamea. Tātou nā matamea. Na fusi ia atoa le whau o mālo le motu. Fuli sia sa la whai, se fulu 5 na whoa. Tātou la iai le vaenga whau whai. Ma le whau poponga mai tu mua, o na mau ai lea o le whainga malo. Peitai. Ua sa tia lo tātou wa ai leala. Ai mātou te talitonu. E tā pena e le atua leisi la sanga fau mo le numanai. E iai le tai au ma le aso nei. O le mātou upu muli muli le tūlanga le awana nafi. Wau iai le tua e leto e fia mantua. Ai tātou tepa tau la i luma i le tua mano na fina ngalo. O tātou tilo tilo i le loto whamangalo. O lea ua mātou toi o mai. Te i momoli atu le whaafitai ma le whamalo. Ia ma watu se tala po whenta to wo iai. Tolu tausanga, wha tausanga. E rei umana no fo inga. O ani mea na le lei, o ani mea na mātango fia. Vi ia le atua. Ilo nā lofa malo nanga le lei. Le tai fono le vang fa fail fa tu le tu Samoa uta sile sunga la ulil mali toa. Tala tuli loi fa mo ngol o nanga ma walungal to fa so alo ma wa i fale 5 kulesa so alo ma le malo Samoa. Wa ngia mal fa salong fa la wa itele lan fa ma va ngalo ia mal pulenga wa fo Samoa. Ile umane ayo le valu to sanga ngalue o se pule le wa fo va al tatu tlu. O le wha mawaenga sa o alo kulesa na fo mai na uia filifili wha se atu le tauwanga o sui wha olioli mo le palemene o Samoa. O ia ta ua le wha msalang wha lawa i tele mai le Samoa Port Authority. O lona alu ese ma le tōwhinga i awatu fo i le awanoa mo iso le o whai ngāruenga. O ia ilo la tauto mai mo le ngāruenga. O le luafe sulfitun tōwhia i le kapeneta i awea mpule awa o General Manager le Spa. E lona ono ia te ia pule talu ona wha atu le Spa i le awhiva lau i vaiva. O whamawina le sao tā ua o lea tamali i le tua ngāruenga te tele, Transport and Infrastructure, na ngalue ai o se Assistant General Manager of Finance mo le Samoa Shipping Corporation, mo le se 15 tausanga ma le General Manager for Spa. O le taimi ngalue so alo le pule wafu,
O lo wha mawina ai le si itia mawalunga o tupe maua ma le manuia o iei nei, lea fo i a seta ale malo. O le tō whaas o alo, o le isi o sui tau wā mo le itu malo ngā ngai whamonga numera lua i savai, mo le vaenga wha upu whai le Samoa Uniting Party, o taita ia e le fionga fio mena o mimata awha. O lo whaaftai a whaapitoa le tō whaas o alo le whono whaatonu o le SPA, Samoa Port Authority, ona o le lātou lango ma le fsoswani, na manui ai ngā luenga sa whaatino i lona taimi o lātou ngā lulu e whaatasi. Ua tāpunia le tu mawaile lola palota, tanu mai las frai le whao yu Leilua o lua lima. O lo ngā lua nei le ofisa mo le lua vai asa siaki lola palota i tu malo e lima sfultasi. A mai al ngā luenga lo whaanga solo nta oto mai leo lola palota o mautu ma ave lo le printing e lo miai. E ava noa lola palota moltu ina hatu ili mamalu le tunu ulvasa mulmuli o le masina le nei o Yulai. Role review and verification o ngā ruenga lo whaanga solo nei mo le lua vai aso e pe ona sau noa le komisina whai ngā palota e toi siaki umatangata palota o i tu malo e lima tasi o lato wha maumonga po o ato atoa masa o i tu malo o le stalai ma awa ese tangata o le stalai wa mali liu. Sau no fo il komisina e ta punil wha uruina o sui tau wā mo le whai ngā palota e se la wiva tasi sui tau wā o ta lia il komisina e tau wā ai il whai ngā palota o au luaivo au kusolu o lua lima. O le songa fua aso sulfa le aso le ua ta tala il wha to sina wha la ulo ai sui tau wā e ta punia le sfulua i le au ulio le aso sa lua wha au kuso. O le aso whareile aso sulvalo Yulai le wha angata il wha uruina i le wha masinonga o tangi po candidate challenge e wha sanga i se sui tau wā o le whai ngā palota lua o lua lima. O tangi e le sui tau wā e whisiringi a ianga wā o le isi sui tau wā o le lato i tū malo. I wha maumongol palo ta tele o tau sanga ua tonai, lua awhe sulu ono e se lau ono whaama tai sa tau wā mai. Lua awhe lua tasi se lau walu sulfitu al tau sanga nei, ua se lau iwa sfulu maltasi. Sauna fo le whiongol komsina whai ngā palota, wha angata i le wha aruina o tangi i le wha amsinonga i le aso whareile nei se fulu walu a Yulai. O le tau wha matau, tau wha fefe, e se tangata o se tangata palota, e palota i se sui tau wā. Sau nol komisina o se ngā uioinga e soli tu la fono mai mawhai o na mō lia il whaam sinonga. E sa le tupe po le whale pui pui po whasalanga umai lua e whina ngalo i il whaam sinonga. O le palota e whaale lilo e o lava e le ofisa o whai ngā palota e Leilua le mena palota i il tangata palota. Vanga nā al whaam sinonga mawalunga e tapa mai loa palota o na ave loa leo palota umale i tu malo e te tala i luma o le whaama sinonga. Inisi o tala ila asanga lava o ta penanga le whai ngā palota. E ta puni alo i aile lola mo sui le stala e tau vāwa a whai pule ua silia le lua se fulu matai ta mai ta i le stala. O le a tau vāwa mai tofi whai pule o lato i tu malo. O mai tau ina e ui le tasi o le no fua o le i tu malo. E ia i tu malo e o atu i le to aono matai o lo o tau tu lei mai ai. O lo iai fo i tu malo. O le amata ina se tau nu ungo whita winga ta i to alua o lo popo mai ai. Ma le tele lavo i tu malo e wha i le lima matai o lo mbu wha lo po o ai e malo i lo lato fo ino fo e tasi. Ua mai ta wina i no fo e tasi o le to malo lo to whanga. Sa u mau lava e le fionga le sa o wha pito fia me na o mimta afa pe tai. Ua lu i mai nei el tamai tai. A le fas le fionga fui mapo au tali langi pef one semo. O no fo le tu malo le pa le o mai ta wina. Wa iei fo i le panga a le sunga tu le epasa i le malie lenga o i le fionga tupua John tupua. Whapena fo i le tu malo whaleata tolu. Wa maua fo i le panga le ala il pule limoni a iafi le fionga paloa Louis James Stowers. Whaasare le anga numero tolu, wa toe tau vāma iei fo i le sunga papali i lio o loi pola te eu maspau, mana mulau ulu papali i le ota samiliota. O le isi panga to alua, o le li i male tamaitai, mai ala tau e sifo, ali male manu moti alofa tu au. Matai tu ave la faite le valo anga ta ititi yona. Paitai, mo le mawina fo le fa au lavo le ayata o le fionga fa au sau faitoa. Rosa Duffy Stowers. E lu i aile no fo lo na itu malo, mai le sunga la au le mali e toa palata i vau Forsi Schmidt. O le no fo sa nganga tasi le isi no fo mata ina o le palota e na al to alua foi. O lo tau vāma iei, le to whalo au, sola mal malo keneti sio, o le HRPP, ma sama ina kirisome e tili matala, taula papa, o le fas. E tapunyane le stala alo ia suita wā mo palota, o tofu umalava i tu malo e 5 sultasi o Samoa,
mamatai o lo tau wā mai ai mo le vaenga wha upu whai le fas, pe tae ele o le tūlanga le nā o lo oiai mo isi vaenga wha upu whai. Whaaftai I le tapo inga whaaftai te talo, ta tonu whaamlieina lau whaafunganga I nei fo I tūlama le nei aso, tātou tue whailoa I le aso atai au. O nanga level nei, whai pēa lau Samoa, Entertainment TV, mai Samoa.